Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo semuanya, selamat datang di series karaokean. Setelah sekian lama libur, akhirnya hari ini bisa lanjut lagi. Hari ini Tiang bersama Beli Ari Ariane saking Sinabun. Silakan kirim salam Beli. Salam buat semeton Sinabun. Salam Rahayu. Salam Rahayu. Hari ini kita menyanyi lagu Noleh Langit Beli ya. Siap Beli? Siap. Sing telah tegene ento jani anggon adi sesulo yen nyak nutin kita sina singkal suwud adi metetagihan sing suwud ngalih utang Yen kal nutin zaman sai hangkeng kantonge taga di jaraga nyidang nutin dekat dingu bergengsi pangsi de anake iri nanging sujatene di jumah raga kuangan adine nawang di selek makuli di ngale sekaya sing kenal waktu yen kuang kanggoang yen lebih kau manjain rezeki anake sing adene nawang yen kal nutin zaman sai hangkeng kantonge taga di jaraga nyidang nutin dekan tinggu bergengsi pangsi dehana ke iri nanging sujatine jumah raga kuangan adine nawang beli selak bakuli beli ngalisan kaya tu sing kenal waktu yen kuang kanggoang yen lebih kal manjain rezeki anake sing adene nawang belingat demen yen nepukin adi menarik hati yen ajak melali
swadyastun sing man kanggo ane mudahan ane penting kejege ganadi betawang beli. Mantap beli, sukses beli. Salam untuk semeton Non Sinabun, Yeah. salam rahayu. Salam rahayu. Salam sehat semua. Astungkara. Sukses semua. Om Santi. 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 Om.